Республика муниципаль берләшмәләре советында иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Быел конкурска 150дән артык гариза кергән. Бүгенге көндә Татарстанда 15 меңнән күбрәк муниципаль хезмәткәр һәм халык сайлаучысы исәпләнә. Җирле үзидарә темасын яктырту конкурсында иң яхшы телевизион сюжет номинациясында безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе җиңү яулады. Время местных советов тапшырулар циклы өчен аның авторы Дмитрий Второв бүләкләнде. Ülkede bugün şu küçükten çıkıp ilgili program işli. Bu programlar tırmışka şarıda alarını yakşı sıfat bilen bütevde bir şey bizge gerek profesyonel yetekçiler, profesyonel spesialistler gerekinde. Yemin ettirdim mene şu şunda konkurslar alarında munisipal kadrların derecesini bütereler, cevaplarını arttırırlar. Hem şulay yok yıl sayın mene etesim kiyle en yaşlılar arasından en yaşlıları sayılamak mümkünçilik birerler indi.